wacha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua uwe rais wa Kenya. Wacha kututisha. Sisi hapana watu wa kutishwa. Mialio ya munini wa President William Ruto iri ararekereirie kuri President Uhuru Kenyatta muthenya wa ira niyo yubire muthigi wa uteti uria watinda kihurwo bururi-ini ni miaho ngurani ya kiuteti na munini wa muhuraniri wa giturwa kia President na ngwataniro ya Azimio Martha Karua augite ati itua ria Ruto guthomera munene wake nikionereria ati ndangihokerwo bururi-ini undu wa marakara. Wanengera kura yaku mundu wina marakara atangibota ekurikiria egukugera ngero ona ndugetikia ungikorwo mundu no arugame bandire mutongoria wa bururi kumuruma we otena gitio na kimwe ndegugikuranga kumine. Ndugamano ya President na munini wake ikoretwo igiakiriria uria githurano kirathie na mbere gikuhiriirie na marakara ma Ruto maronekana kwambururwo ni miario ya President kuria Kenya matigetikire kuhenio githurano-ini kinene na sio kulazimisha, kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni. Afadhali mzee wa ukweli badala ya mtu mdogo ambaye ako na uongo. Mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno my friend. Wewe sukuma candidate yako bwana kitendawili. Unaniongelea nini? Sijui kama tunaelewana. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Mtu waambie wewe rais, tuambie huyu mtu wa kitendawili atawacha kungoa reli lini? Sasa kama alikupatia pesa mingi wakati mulishikana ukanunua na pesa mingi, meendelea kula ingine. Sasa ikitajwa na tuju huko unakasirikia president. Sio yeye alisema. No miario no niyo ereirwo ni ateti aria matinda makihura uteti nayo na mubunge wa Kwamuro Cecily Mbarire augite ati President no otahingiria kiraniro gia kurugama na Ruto. No miario yake ni ng'etheirwo ni murunawe wa Gatundu ya rugongo wa Njiku wa Kibe akigweta mwerio ya Ruto iri ya gucungira ngui kuri ya Kenya. Ulikuja ukatwambia yako 10 na ya Ruto ngapi? Kwa nini unabadilika? Kwa nini unabadilika? Wewe ongea mambo ya huyo mzee wako kitendawili, achana na Ruto wetu. Na niturona hihi mwena uri ungi nitari andu marenda gutucokia na gututhura bara na ithuĩ tutigwitikira uhoro wa bara na andu aya ni maugite marenda maikie kura mundu ena wiyathi acagure hari arenda bururi witu uikare wi kindu kimwe. Wale watu wanaenda wakitusi rais wetu waambiwe sisi kama Wakikuyu, jamii wa Wakikuyu hatutakubalia hiyo. Karua ningi nioritie Kenya guthingata gugathura Raila akiuga ati miario ya Ruto ni yakwagira gitio nginya ikari ya Mount Kenya kuria President Uhuru Kenyatta umite. Gutikoneka undu gakata kinderu mundu wa gutungata andu Kenya yothe turabatara mundu mwituraniru mundu wanaruona wanarumenya mundu nongira akarua wanga gwiciria mbere ya kwaria kana gwika. Oima ya Ngai ndamuthaitha andu aitu mutigatuike andu mekuhenio mututurie thina-ini. Handu-ini ya Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.